Cara pegah haba ngurung bangai ku kan ngamandawa. Nyan tak kutupat haba ngurung bangai han teletai ku. Yang nama tamah payang dawa. Nah cerita aja mun beu. Nyo ke pengalaman gede yo. Ibu Nusina igatnya nama salah dalam perjalanan ke jamun. Tengah untuk berangkat Ibu Nusina bak sabuh tempat genek jauh tempat yang lain. Di tengah perjalanan gatnyan kalelah gekalan kuda gatnyan pi kamari he gepiyuh drek. Gepiyuh Ibu Nusina bak sabuh tempat iyu bak kaye, lihat na piyuh iyu bak kaye, gecok unta gikat bak kaye, gecok makanan yang sediakan unta, gecok na liuk, gepudu. Le kuda tengah ipajuh umpun, le Ibu Nusina juga istirahat. Kamu tadi bak bini bak kaye, gepajuh bekal yang na gepa. Nah, tidak istirahat. Tiba-tiba truk urian lain ipiyuk bak Ibu Nusina piyuk. Ibu Nusina gejak ngunta, le apanya gejak ngelide. Gejok kelide apanya diikat di samping kuda, gekalan le Ibu Nusina. Hai, bek nikat tawa ngembine kuda kelide ron. Kanyang tepo kuda, kuda lum. Man, bek nikat kelide ron di samping kuda lum. Alah mumpuatan krit nampu thang lampuh ron. Kan masalah lampuh lung awai lung ikat. Kan kriatku iya baju humpun kelide, iya baju humpun kuda lung. Idron nana mempun ron memang, tapi yang lung kena pegah be ni ikat tau awai lung ikat ino. Pagon demam yang ku ikat ino. Be ni ikat inan kuda ngan kelide hanjit matapat nyan itrom patah pah na thopu bat. Ngejauh leurang yang kelide. Aneh na ya trom galam kan pegah trom be nikat nyai trom mentre patang pa hana thopu bat ta ui le trom bigikat pa trom mentimpan kuda mentimpan kelide 12 patah pai gebedah urangnya enggak keut bayi bu kelide lu kupu kayu bayi bela trom le kuda ron. Mamnya kuda datang ke kayu bayi belum kayu bayi baji. Oh macam-macam drone. Gimana cara bayi le kuda? Bosah salah deh. Kan kalau ku pegah bunuh ku biikat ini. Maka anak kudu buai le drum. Kan kalau ku pegah drum. Karena drum hiji. Beri gen. Kami anak bayi nya ku buai pa mahkamah. Kami ho yang galak kah? Menyepui mahkamah ino pe mahkamah lu jauh tak kuno ja. Ambek te kalau pah lung tengah ge ahoi lung nak woli. Oh je na preh no thaho nak kuja. Bedah urang pok lide ya perah bagi maki mi na urang ji. Udah ganya trom kuda lu. Man. Kapatah kuda lu lide lu. Mangkupun perah balu. Hai lung ko bayi ke. Ngedim bayi ke. Pakah hang bayi. Ge perah hana salah ganya salah kuda. Hakim mati kedengar berarti urung po udahnya ulo-ulo ke? Drop. Ya drop tu. Jo Ibu Nusina me kenan bak pengadilan, kamu tapat urung rame-rame. Kan kadu pat hidang, wadet pat hidang gedanya yang hakim. Hai. Nyo urung ron kan pe masalah bak sopun kunayang. Gedanya jara oleh urung po glide. Lung yang me laporan ku pegah haba pun lung hakim. Oh je ti pegah. Nah kedengar oleh urung nyo ngai timak oleh urang. Buda gatnyan itrom kelidelung. Kejadian li itrom li kuda kelidelung patah pa 12. Lung lapor karena hang getim bayua. Wate kuyu bayua gepegah gatnyan hana hak bayua. Tapi yang bayua guyu bayua bak kuda. Nyo hakim masalah. Mungkin lung kulake bayi bak kuda sedangkan kudanya napoi. Oh menan. Nyan yang drone pegah na tha thi. Hana ke pegah dua ku lung thagai na. Man bak tho kudanya. Untuk pubutoi drone pubutoi ganya kan yang lung kalen kuda gatnya yang salah. Iya drum kelide lung kai ngeng kulide cek ku pui drum li kuda. Ya tim ganggu nya tu ikah pegah
Teman kadang titalah kelide, talah hatakah kadang. Yang mayang yang kuda, hana mayang, idam keroi kelide lu. Buka jele. Beka pegah baik tak tapi. Gedanya yang baik bunuh tina, nya tungku lagi aji pegah. Anak tu bunuh tina lu. Hai, badro nak kutanya nyo lagi aji pegah. Tengah-tengah kalau bunuh tina. Anak keperempuan kaki. Icah hakim ke hei lam urung pok lide, kena kajak leka. Buat kayak me urung kelo kena. Ijawab lepok lide, hana klau kayaknya. Maya hana klau pakan tiada itu dalam tanya. Hop, kadang si bisu kanya ke keliaki. Hana bisu ke. So pegah bakal hana bisu dalam teman yang hai so dah kau. Hom kau kini mana kau buat bunongan long kau hai kemdawa. Kita yang lain benar tina. Yang hidungku nyo ben nama yang nyo mahkamah. Nyo nana pegah haba nama dawa benar. Anak perempuan benar tina. Diam roge. Duduk ke bedah hakim ke putar lah mata pok lideh. Hai. Nya bunuh nak kam dawa. Nya putra hai pegah. Long tanya hai pegah. Yang hai pegah hati kam dawa benar pu. Ge pegah hai katnyan. Hai ke lepok lideh. Ge pegah li tungkunyan. Wate memang bantu kenan awai tru kenyan. Ge piyo hoinya bakaianyan. Iganyan nak kuda ge. Ge jo kuda ge kadinan. Tengah ge bimpeun duduk trolong. Man lihat rong long jo kelide lu ikat indangnya man gepegah ikannya bek ni ikat kelide sampai kuda kudanya ngelong pakan bek ku ikat hanjet masapat kide dengan kuda kelide dengan kuda kudanya lu pakai hanjet masapat nyan itrom kelide drone untuk le kuda patah pa hana so pubat hana so bayu kibang gepegah gepegah ganya hang gebikat kelide tong kuda itrom patang pa hana so bayu menan gepegah nya berarti kalau getam hang gebikat ka bere putuh sidang gua ka putuh sidang gebeda hakim geminah bak korupsi ka merempak ngai bunuh tina bere ro hakim tina putra yang bere kita yang itu kan hai gadron bahanan tu gekeli betina nyo ko lagi nyo macara putuk bat cerita ngurung bangai yang terjadi tak pegaba panjang cerita anak keputusan terpoput malam golong nabiu jadi awak tei pegah lagi ilung ku dengar tau wate nanti yang balung kan anak kurang jauh anak perle ku pegah lebih pahai pegah haji me ku pegah ilung nabi tinggal sampai ilung dah sama salah kejadian bagi ban yang kelagaji pegah yang kelagaji pegahnya yang kemenang kejadian kayaknya drone hon aja jauh tak kun aja boleh aja ju behan drone tu kita yang lepok lide kiban kuda lu kiban kelide lu kathia ke dengan tapaju rame-rame putuh masalah ngaurang bangai ngan tak iya nampung je ke ilmu yang tapi tepo tapi tanya bangainya nah tiga tepo ilhab-ilhab menjanjian bangai lako menjanjian bangai lako jarang perumuh menjanjian jarang perumuh bangai lah lako menyebab dakwah hanampu keputusan yang getam dalam agama tahu yang pakat pegat dakwah yang urung dengar baik mendakwah iem putuh keroi masalah menang hilang langgam bu